mbanje kubasuhuza neza hamwe mwese munteze amatwi nge mwumva kuri mikoro nk'abandi Odingo. Uyu ni umwanya w'amakuru ku buryo bucagaguye. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 wari Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yasimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva. Mbere yo gukomeza n'andi makuru reka tubanze twongeye tubabwira iri tangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika y'u Rwanda ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 none ku itariki ya 23 Nyakanga 2025 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva bikorewe i Kigali kwa 23 z'ukwezi kwa karindwi 2024 n'itangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika y'u Rwanda. Uwo rero akaba ari Dr Justin Nsengiyumva wasimbuye Edouard Ngirente ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda. Dore uko abaminisitiri bagiye basimburana kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1994 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995 Minisitiri w'Intebe yari Faustin Twagiramungu aza gusimburwa na Pierre Celestin Rwigema mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bernard Makuza yaje kujyaho mu mwaka w'ibihumbi 2000 asoza manda ye mu mwaka w'ibihumbi 2011 asimburwa na Pierre Damien Habumuremyi waje gusoza manda ye mu bihumbi 2014 asimburwa na Anastase Murekezi mu mwaka wa 2014 kugera 2017 rero kugera 2025 Edouard Ngirente niwe wari Minisitiri w'Intebe, akaba rero uyu yasimbuwe na Justin Nsengiyumva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ndabashimiye, nitwa Odingo, naho butaha. Nani? Abuze. Nase umvaga ko ntagukumbuye. Ubu naje noneho. Ngiye gukora buri kimwe wifuza. Umugabo ariko namenya ariko tumucinye. Umuganda kugiye kugenda uvire mu rugo. Ingegera niso. Aragapfuka. Umaze kubyimba? Badamu bugira ikibazo witwe.